Asa Maritan Jacob barongo bagaka umurikyo manene bwe chama ya UPA na nende kwirenga kiye asogwa kira abantu baitombe mono umashimwa Fred Okengo Matiang'i uyore president tuganyererete na nyara ko bakago chagali sibo machoge tukamorkyo bwanjene bonene abantu baitu tinginya na korosa kubatenga mbuya mono asogenda kubwate sio mashimwa Matiang'i asegange ya rokanire nga ya tore mfuto kanyengima nimanyete asencho bwanjene bo bonene abantu abange mbaga ntakote banga natake irachi iga nandachi nabagani bande nero manyana na kwananga ngocha bale no mheshimiwa Kalonzo Musyoka ngocha bale no mheshimiwa Rigathi Gachagua ngocha bale no mugavana natembea kurugalia Trans Nzoia ngocha bale no mheshimiwa Eugene Wamalwa na abange bali bons barokana senga kiye bakwameliyo bakolyo bobebwe serikali ya Rororo ummo chadaro yona boga ndrete na nana bande bawo tebango chale mambi bande bawo tebango chale mambi ende patinta teko tebanga eratiba ya bene nebekego sokiwa igo tali tariki ya mo tariki bere bara bagocha pati ratiba litukuri bara bagocha nabagani abose kira bakole consultation nebekego tebo bene igo negende ngana to kanta kumorokyo bwancha na utakachi chibwango te kunyara kana se wiki but ekere litukulira bango ne tariki tuyako batoko uniform egara bantu once pibaito to sokamo asengi joko bwaterana na kwa watana singe joko anda kuchimoto mba kirembu yamono sana itakoera asobwanje mubwata bana gocha so mheshimiwa na negenrenga ntoga ndakumubwate ntorosa ntumunegesa kugochi chamo na bwo kwanda ba mintu bari ba chinse chisiko asega shingira baga ntokora muna mwe ba batete kura bakenda bakonyo mheshimiwa Matiang'i kare tuenge mogongana ro chabantu bagote banga mheshimiwa to baby egere to changere kirina ngenyango sungara abantu bagote banga toto akende ayekwana lingana elimo lyoka gere to bwana miyo yaito negene ngobwancha ni obonge mboga enderere tubwata namo mnegesako telebu yatu chake gwatanikana umuntu nabasale ntuwe to mheshimiwa wa tabanga umuntu natoka kala UDA bonega yondo RODM yondaga kala gosengai 20p turachi chama muna abantu twancha 9% egera tumagosko umuntu mnegesako ebisa kubinde mbito bwate si igapa ngana bali twaganyerete watakuja na ile tarehe watakuja tutaweza itatangazwa na ratiba itatolewa. Asante sana.